je to italijanska ali dvojezična šola in kaj je razlika? To je šola z italijanskim učnim jezikom. Naš učni jezik je italijanščina. Imamo pouk samo v italijanščini, nimamo v dveh jezikih. A je to edina taka šola v Sloveniji? Tukaj je naša šola v Kopru, Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Imamo še 3 podružnice v Bertokih, na Semedeli in v Hrvatinih. Je pa še ena osnovna šola z italijanskim učnim jezikom v Izoli in ena je še v Piranu. Zakaj so take šole samo tukaj na Primorskem? Tukaj je uradni jezik tudi italijanski jezik. Na bankah se lahko sporazumevamo v italijanskem in slovenskem jeziku, napisi, table, vse je v obeh jezikih, zato tudi obstajajo naše šole, ki so v italijanskem učnem jeziku. Ali se lahko pišeš sem tudi, če ne znaš italijansko? Priporočljivo je, da znaš vsaj nekaj, ampak se naučiš. Allora, la fiaba che abbiamo appena letto si intitola Il pesce lucente. Allora, vediamo un po' di individuare gli elementi della fiaba di oggi. Per cui, l'inizio tipico delle fiabe è? C'era una volta. Dove viene ambientata la nostra fiaba? Dove? Vicino al mare, sì, ci troviamo in riva al mare. Chi è il protagonista della nostra fiaba? Il povero signore. Era povero, un vecchio povero che stentava a vivere tranquillamente, vero? Aveva dei problemi. Pouk poteka v italijanskem jeziku pri vseh predmetih, razen pri jezikih, tako kot imamo mi slovenščino in angleščino. Katere predmete pa učujete? Italijanščino, matematiko, spoznavanje okolja, glasbo, likovno vzgojo in šport. Ripetiamo i numeri fino a 1000, Matteo. Più 70 e più 1 che è uguale a 571. Ecco, perfetto. Allora il nostro numero è 571. Sedaj pa boste pogledala, kaj počnemo pri slovenščini. Sara nam bo predstavila igro o Juretu Kvakvaku, ker so učenci 3. razreda imeli za domače branje, so morali prebrati knjigo in nam predstaviti razredu v obliki namizne igre. Sara, boš predstavila? Jaz sem naredila igro po imenu Zelena žaba. Cilj te igre je narediti 2 kroga in odgovoriti na vsa vprašanja v 15 minutah. A si to naredila sama? Ja? Zelo lepo. Hvala. Kaj pa je na teh karticah? Vprašanja. No, tako, in skozi igro ponovimo vsebino knjige, se igramo in odgovarjamo na vprašanja o vsebini. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakšne hlače ima Jure? Jure ima modre hlače. 1, 2, 3, 4, 5. Katere barve ima Jure? Ponavadi malčke rdeče. Vprašanje narisam. 4. 1, 2, 3, 4. Kakšne lase ima Jure? Jure ima rjave lase. Kaj vam je težje, slovenščina ali italijanščina? Meni je lažje slovenščina, zato ker je moj materni jezik in govorim doma slovensko. Kaj pa je tebi lažje? Meni je lažje italijanščina, ker govorim tudi doma italijansko. A kdaj pomešate slovenščino in italijanščino? Ja, ko sem z mamo, rečem tipo, mami moram delati kompiti. Kaj pa to pomeni? Da moram delati domačo nalogo. Ja, jaz rečem, mama ieri ho fatto sul coleno la modrica. Kaj pa to pomeni? Da včeraj na kolenu sem naredila modrico. V katerem jeziku pa se pogovarjate med odmorom? Ona je moja sestrična, med odmori govorimo v italijanščini, pa doma v slovenščini. V katerem jeziku so vaši učbeniki? V italijanščini. A nam lahko kaj prebereš? Z veseljem. La bella addormentata. C'era una volta un re e una regina che dopo molti anni di attesa finalmente ebbero una bambina, Aurora. Per festeggiare la sua nascita diedero una grande festa. Meni ime Eva, se reče, il mio nome è Eva. Il mio Nome? nome è Sara. Il mio nome è? Gašper. Ecco, perfetto, bravi, bravissimi.